سير سورة الصاد أمبنا ولني آية بيورو أندورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele kemenani ani binani ani nani shahru rajaba minye hijriya sankalo wolon fulanna bisunyo mugani kelenay miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani saba sankalo fulanna bisunyo tani fulanay ambe bako jikoroni golofula masjidi salam ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله ألا يفو أن يمس من قرطة لندو نابا كتشيدن يا مريا ألا كتنونا كشبكا وكافو كافروية منون كافرين ألاي أنينو يفين وربطو كفر ألا ani munu nu ye ciden galon tigaya kala ka ciden galon tigaya ko ciden ka fuye innama ana munziru lestu kama tajumun ne bagali kala de ate komi awu ba galon fo chokomi qul mahamra fuye innama ana munziru ne ye bagali kala de ko te komi awu ba fo chokomi ko to chokola de ne cira uma ne ye bagali kila de kata auma. وما من إله إلا الله الواحد القهار. أو باتو في شيته من كباتو تشيه ni ala kelempewte ala minye karabali masai. أي هو وحده قد قهر كل شيء وقلبه. ala kelempewde do ne aye fembe karaba ka fembe kenye fembe be alede ka seba yakuno. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض وما بينهما سانكبولون فلات تجد عليه دوما كلولون فلات تجد عليه أني من بسني دغوتشي. أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه. سانكبولون فلا أمري على دتاي duguma kolon fula amray ala de tay min be sanni jugute amray ala de tay e wa ala de ka kobe boli abela nimbe ala ka marafe ala de ka kobe boli abbe kono. al azizul qaffar ala de masay masami nyekene masay ijjatul qadari wa ijjatul qahari wa ijjatul imtinai. ala kabo akashela ويجت القهر على كبو أككربللا ويجت الامتناع على كبو ni ala ko be fem min ke bali baga shite sorola ala jiji benni sababeta al qaffar masado junubu sutura bagado junubu yafa bagado ay qaffar ma ajamatihi wa ijatihi
ka fara alaka bonyaka ani alaka shebayaka alai ya fa masai ana ka bonyana ka shebaya in fulede me ya fa masade do na be junubu ya fa hada madawni قل هو نبأ عظيم قل محمد أفوye تيد أفوye هو النبأ العظيم نيني كبار يا بادي أي خبر عظيم وشان بليغ نيني كوباي نيني كبار يا باي نيني كوي كومي شيلين دو دما كوجما هو إرسال الله تعالى إيايا إليكم ala yin cili minke kinci kana auma ciden ka cidenya kana amma ala ko kibariya badedo ko badedo ne ka cili kana auma ko badedo kibariya badedo antum anhu mu'ariduna me aw fleka aw kodo fana ma banama nka cidenya ni ka cidenya kinci kana auma ko bere badedo aw fana fleka ba ala ka yire nyino ko pew ay qafiluna aya yirinyina koppew qala adadu min alulama fi qawlihi ajja wa jalla don ka bajata do fana kola ka kuma ina masammin ka bakoro talendo qul huwa an-naba'u azim yani al-qur'an do yen nabala jimu sagi kata jumama qur'ana ni qur'ana ye kibari bade ni qur'ana ye ko bade me aw fana banala aya yirinyina ako وأنتم عنه معرضون ما كان لي من العلم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من العلم تشيدنكما أكو دوني تنبولو ما كان لي من العلم بالملأ الأعلى إذ يختصمون دوني تنبولو sankaba koro tale dunkew uye nyogo soso komina adoni tunte nebolo ni ya ye neyo odoni fu awye ala de ya wa hukana maninya fu awye ay lawla al wahab min ayna kuntu adri bi ikhtilaf al malali ala soso limin kera sankaba koro tale na netado mabwa kalama ni ala ka wahaw tunte ni wahaw tunte ni ala ye wahaw cinema killa duniya kibariya min kera sanfe ka fonye ni wahaw tunte ne bodo chokodi mana ciden ba fe kayra makan ka wulade ni ya aleye ewa sosoli juman kera sanka bala bena fo adama ni malikiyawo tuma mi ala ye adama da ka malikiyawo nyamariya ku ka sujudu bi adama ye ko munun bolila ko munun kera sanfila la nin ko nunu na ciden tunta do ni ala tuma nunu wa haw cide maka fu ya lebo nunu do chogodi ni wa haw tunte ne me nunu do chogodi yani fi sani adama alayhi salam wa mitina iblisa min sujudi lahu wa muhajatuhu kibare juma na tumbe sanfe ni ciden tunta do ala de ya wa haw cema kala duniya na ya fo anye ka fu makan ka fu ka fu anye adama ka kibariya adama ka kibariya ani tuma mi shaytane banna ka sujudu bi adama ye ani shaytane ani atigi alaye wa kuma sama kuma mina nyogona chogomi wa muhajjatuhu rabbuhu fi tafdili alayhi ani shaytane ya atigi ala soso ewa ko ale kausa adama ye donc ni la nyina mbina tawsiri al malaa'ika alayhi yaqtasimuna ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون يادو نلا نيني يا آدم أني تمام علي بوليسا نيامرا كسجود آدم ني بوليسا بنا كسجود كساجي كافو علي كو علي كوسا آدم ني آيا لا نيني بوكي باريادما أمبي ساجي كناما ني آيا لا نيني بوكي باريادما ني بونكاسيري بافي أباكي كان حديثا دون ناتامبو فو munna parce que o hadisa anyagambira doni ke bawo do bolo ni aya min fulek ni ma kana liya min al ilmi bil malail ala idi yaqtasimuna do yake o hadisa de me ano hadisa intekelenya de do ye ninke ni aya tawsiri ka ke o hadisa de ko kelewunte wala to bunkasiri ko
فأما الحديث الذي أرواه الإمام أحمد أقوم من حديثا من نانني إمامنا أحمد يا مفلا حديثا بمسنة أحمد أكون بترمجي كنو أن معاذ رضي الله عنه كارثة من معاذ ملك جيك بواما قال اهتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جات قادات من الصلاة الصبح كم واجو كو دوندولا كو سوغو مسالي كو تشيدين تردلا أمانا أما بوكنا مسيري لك سوغو مسالي نوye حتى كدنا نتراء قرن السمسي فو أتورا دوني دي تلك بو uluto misiri kono ciden taradela mana atora doni de tileka bo kasor ciden mana kuto la tile koni mabo fa kharaja sallallahu alaihi wasallam shari'an fasuwiba bis salati ciden tiliyara kana atiliyale mbora kana uye sallijo fa salla wa tajawwaja fi salatihi ciden sallira ma ye sallin surna parce que wakati korola ni salli njanya na doro tilebe se ka boku kuto salli kono aye salli surunya adella ka salli sama ka janya ewa togomi don tola ni ndoina aya surunya ama don tobo falamma sallama qala tuma mi chidenya salamu bilako kama antum ala masafikum bo akwaye to achogola de asallira safa ula chogomi ayeto achogola komi sallila tumbe safa ula chogomi bekato inola itogola ka safa kono summa aqbala ilayna وكوفي تشيدن يانيشي أما فقال تشيدنكو إني سأحدثكم ما حبسني عنكم لقاداتا أكو شيسا mbena au baro nyogonya mbena kuma foye sababu minyato bi ni mana jonna kana au ma misirila ni mana wakatila misirila sababu minyato ni mashe kana mbena ofawe shisa inni qumutu min al-layli fa sallaytu ma qudira li kiden ko sufela la ne wulila ka salli ala yanafila hakim min latigenye nyo salli فأنا أسألت في صلاتي حتى استغجيت من كسلين كنونا نجنغورا كنتو سلين كنونا نجنغورا فوقت مي مبوري نيري كلاما فيجاءنا بربي أجا وجل في أحسن صورتي mbebu min kalama nshi nogoto de kinto sinogola nshogora mbebu min kalama nyintige ala ye saura nyumana me saurate ala la de ambe no be prepare latike ka fone ala ye sogola nya yen ni saura de la saurate ala la de laysa kamisli husay wa huwa samil basir ambe na kuma fo ala nyintigi ala ye la hala nyuman dola فقال يا محمد أتدري فيما يقتسم الملأ الأعلى نتيجي على كم سينوينا سجوينا أكو محمد أكو يالا سانفلا كرو تعلم مغو بكلك منا إبادوا وباكي كان يقول سوسو منا إبادوا قلت لا أدري يا ربي شيرين قالكو نتيجي على انتادو سانكا بكرو تعلم مغو بكلك منا انتادو آدها ثلاثة kiden ko ala sagira kale nyinin kasinya saba farituhu kiden ko ala ya tige alaye wada kaffahu baina kitifayya ko ala ya tige farada ale kaman fulani nyogonche hatta wajaritu barada anamilihi baina sadri ko ale ala bolonkoni suma soro adisini nyogonche nunu ambu bolunana hadisala chogome kama yelu bi jalalihi بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل كافوتك فرابي على بولون كونو بي على بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ونانا حديث لا تشغمي وفو او تشغلا وبافو نيندي ما توحيد الاسماء والصفات كيدن يافون تشغلا صلى الله عليه وسلم فتجلى لي كل شيء كيدن كنتم من نكرا كفم ببورا فم ببانغرا عليه warafutun ko alet ye fembe do aye feundo do fembe bangira le ye kudo faqala ya muhammadu ko ala ko muhammadu fima yaqtashimu li mala'u li ahla ako sanfela
lege sanfila korotalen kam mo be nyogon soso minna jumando qultu fil kafarat parce que ko wirala lela sisa ye ko do ko aleko mana bato munum be ke sababu ni hada made nyuke ni ka junubu be yafa sanfila korotalen mo ba ke ka nyogon soso o bato de folila qala alako famal kafaratu ako kafaratu nyemunye qultu chiren ko aleko نقل الأقدام إلى جماعات كيسين فروتا كتا جمع سليرولا وبك سببك هرم دينك جنوب مسيا فحدثونا نولا والجلوس في المساجد بعد صلوات أني نية فردا دو سلي مسيري كنو إبه سيجي كفردا ورما كنو وفنا بك سببك هرم دين جنوب مسيا وإسباغ الوضوء عند الكريهة ani wakati min saliji taka gele eki ka sajili taka dafa saliji taka dafa o wakati o fana bi hada maden ka junubi sai yafa qala wama darajatu ko akoci de ma ko ala ya le nyinin ka ko daraja ko tale on fana jumaye mana ko juma mun be fana ni ya uluke nubu ka daraja ko tar janna qulutu itiam ta'am aleko ka dumuni da dumuni mana ka fanta wala dumuni walainul kalami anika ke kuma nogoma fo bagay ikake kuma nogoma fo bagay wasalatu wan nasu niyam ani ika salli sufera la ka hada madun toto sinogola nun ko de be ke sababu ka hada maden daraja korta jiya ubi daraja korta la gara qala sal akon ninkele ala ko cide man nyininka qultu allahumma inni ashaluka fi al khairat ako ciden ma akon deli ala ko ciden man deli ciden ko alama akum nabi ideli fi lil khairati ikan kem mogoye mogo min be hera ko ke wa tarikal munkarat ikin kam mogoye nimbe ko ne untoy wa hubbal masakin ikin kem mogoye nimbe fantawun kanu silama nyuma fantawun numbu kanun do sukun kono wa an taghfira li wa tarhamni animbi deli ikan ka junubu sutra ka ya fanye ika nema wa ida araditan fitnatan bi qaumi fatawaffani khayra maftuni wonniya la nyine koybe fitna she mogoma ikan ne fatu killa shi ima kasuro ma fitina wa shaluka hubbaka mbi deli fanan ka alakanu wa hubba man yuhibbuka mogo bi kanu fana nko kanu wa hubba amali yaghrubuni ila hubbika ani ika bara kanu donna bara mi ni o bara in kanu bengere alala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumami ciden ni hadisa fo sebawiye ako innaha haqqu ciden ko nin kaka ni nyeccinye fadarrasuha ayenni hadisa durushi wa ta'allamuha ayenni hadisa mana nyina kado tumama ayenni hadisa fo ako ayenni hadisa durushi akanni hadisa kala akado fa huwa hadisul manamil mashhur o bunkashir ko ni hadisa min fulani nye hadisa min donen do ko hadisul manam ko cidenya hadisa min nye sogola ni hadisa min donen ni oye ko ode ni hadisai وما جعله يخجة فقد غلطا ومن جعله يخجة فقد غلطا من مغمن يني حديثا كي كو تشيرين يني حديثا كو ايني حديثا لكلا يني حديثا يكاتوا نيادي لا سينوغوتي بونكاسير كو اتيغي كو نيغامبيرا بولو كو اتيغي كو نيغامبي وهو في سنن من طرق ني حديثا بسنة كتابو لا نانان ناتغو تامنا وهذا الحديث بعينه قد أرواه الترمذي ني حديثات جاتي الترمذي يا أبو وقال حسن شهيه أقوى حديثين كاني أسهلندو وليس هذا الاقتسام هو الاقتسام المذكور في القرآن أيامه نين كلي من نيغون سوسو من فلان حديثين أني نيغون سوسو من كباريا فلان بولو قرآن لا يا كوكلون ترى فإن هذا قد فسر minye ewa
ni nyogon soso min fule qur'ana kono ala ya at-tawsirani ni nyogon soso min fule hadisa yin kono cide nyere yen ni tawsiri deja hadisa nyere yen ni nyogon soso kibariya be tawsiri ka fanye wa mal ikhtisamu alladhi fil qur'an min nyogon soso min fule qur'ana kono ya faqad fushira ba'daha wa huwa qawlu ta'ala ala yere ka kuma ye ni nyogon soso tawsiri min ala ka kuma bena nyefe iji qala rabbuka lil malaikati donc o de be ni nyogon soso tawsiri donc ni min fule hadisa inna o te ko kelenya de hadisa in ta kera sino godela mais ni nyogon soso min fule qur'ana kono ni ta kera sanfela de la ni nye qur'ana yen ni tawsiri ani hadisa in ta te kelenya donc mbalma ni hadisa de doni ke bawo yedde la ke ni hadisa de ko cide ko aye ala ye sugola sikatola ni hadisa sahalende Sheikh Albani ayenni hadisa kenya hadisa sahalende ninye cide nya tigi ala ye sinogola sosolitola hadisa sahara ola wodi yato tumami uye Sheikh Abdallah Bumbaji ya nyininka ala be ye sogola wa ako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anuna nyogonaw uya yira ko ala be ye sogola ciden ko ni ta oni mugo tote kele nyo donna me yala mugo werew mugo to ala be ye sogola wa Sheikh Abdallah Bumbaji nyin karanin ako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anuna nyogonaw doni ke bagawula aku ko ala be ye sogola me ala be ye sogola be ye chogodi saura de tala ka fo nyaaye adamaden saura do de la ube nyaaye feñanama do de saura la feñanama saura do de ko ya la yayi saura ko ni tale te saka ke chogo fole laysa kamisil shay wa huwa as-samiul basir bombaji ko ibe se ka fo nya ala ya be kuma ye kinya marian ninke ube ki balin nintoy o be se ka ke ako doni ke ba yo sabati hadi sunna wal jamaa yo sabati o be se ka ye sogola me ite se ka ye saura kere kere lana parce que lani foi te kelenya ite se ka ye saura kere kere lana bo ako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko hada madun kan nyuma ya nu kala nya siranya be nyogo nye chogoni chogomi ewa ala yela ka ala yelu fana be nyogo nyo chogode la ikalli manani ka degere be minna ani kan nyuma ya be minna ika ala yeli fana degere be da odela abe kenya kateme itataka ni ode liman yaw degere ani nyuma yaw degere abe defani ode Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ayofo akom min ni mo min ko alaye ayi nyamariya masala Sheikh Abdallah Bumbaji ko ni eko alaye ayi nyamara ko karasa sallitoye karasa har ni ma jakabo karasa dolomi karasa iribadu akoy malaye akon ni nyeta ma sey mi nyalate parce que fengo fe sabati lembe sharia kono alati nyamara no tanay fengo fe haramu yarara alati nyamara no ko la daga ye sinogola donc akon nin kafa uya nyininka ko yala e wa Sheikh Abdallah Bumbaji ka kuma laba ya fa ka kuma in kono ako parce que shaytané be tilonke keni mo ko chaman fanay Abdul Qadir Jailani aba atafo dondola Abdul Qadir Jailani abe bo min kalama nyaabe sheji dola sigilembe jika noro do baka noro in ko Abdul Qadir Jailani ma ko ne yitigi alade nye faradaw bi kaboyka Abdul Qadir Jailani ko ma ko shi adu wallahi ako dogo yali be yala ka jugu ete alay ako munne ya do nete alay ako ala te farada bi kabo mugo ka barafu katisa wa buru rabbaka hatta yati akal yaqin Abdul Qadir Jailani yen nin fore noro intira ka ke shishide a shaytane ko Abdul Qadir Jailani ma ako ala yi tanganema ni ka famu ye ka dina la sino bato kela bi wolon fula neyo ulu de filinin chokola nimbi nyere yiru la dro kunye ala e drombe kodo fo ku kake me ala e etanga ka bomma ni ka dina famu donc tuma me kuma laba ako ala be se ka yesino wala ayo famuwa me ate se ka ye saura kere kere lena de
laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir bo kuma laba uko ba fo ko ahmad ibn hanbali ala ye sogola ko obe chogodi aku ba ma fula ka bo ahmad bolo ko me ko aleta do ko yalo sahalendo ko aloto sahalido ubo fode me aleto sahalido ko sahalakata ahmad matodo donc mbalmon ala yeli jiya kono abese ka yesi no la ni mo min besra ala nyede ala nya serenya bagal li mana jom mo nyuma abese ka ye Cheikhul Islam bun temiya nu Cheikh Abdallah bun bajinu ya sabati me ite se ka ye sawra kere kere na fanala laysa kamithlu shay wa huwa samiul basir me hada maden nyana maya yinyala ka ala ye Cheikhul Islam bun temiya ayo sabata ko hali sunna wal jamaa be bennen baka hada maden ko ni kito yinyana ko nye fula min bi kunkola la kiba ala ye kito jiya kono no yewa ali sunna wal jamaa benno ko teke ote ala te ye jiya kono abo uyo delila tami ka fo hada maden te seka ye ikanyana maya ikanyala sinogote ko nya ala ye wote seka ke hadisa do nana Abdullah ibn Sarir دولنا قال قلت لأبي جاري لو أريت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سالته عبد الله بن شقيق ko Abu Jari ma dondola ko ni ne tunye chide nye tumbe chide nye nga faqala an ayi shay kunta tashaluhu Abu Jari kwama Abdullah bin Shaqiq ma abu ako etumbe chide nye nga munna qala kuntu ashaluhu hal arayta rabbaka ko ale tumbe chide nye nga de ka fo chide ika sanna yele itale sanfe yala yitigi alaywa ne tumba nye nga odela قال أبو جار كو قد سالتو فقال رأيت النور أبو جار كو نيتي دي نكار نو نكوي تالي سانفي يالاي واي أكو علي نورو دي علي ما لا يدي كو تيدين كو علي النورو دي أنا ناتشو دولا نور أنا أراه كو علي النورو دي نبا يتشو دي هارسان ناتشو دولا alay noro de nebo yo chogodi hadisa imbe sahih muslim kono o hadisa o be ciden ko lema alaye hadisa wure nana sahih muslim kono min bayira ko hada made kito nyana mayala jiya ikibi nyana sinogote ite alaye imami dondola ciden hadisa do fo yoman hajjara nasa dajjala dommi ayem mogo baga ku yoro korosi dajjalima cide nyafo hadisayin kono ta'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu ajja wa jalla hatta yamuta ciden ko akado mogo site awla ni be itigi alaye fonni sara domi fonni sara mogo site alaye kito ka janya na mayala ciden ko ko do de mogo site awla ni be alaye fonni sara de la غريب عليه مديان كونيته وداتو بونتيمي اكو مجموع فتاوى كونو اكو وغادي ثبت بالنص القران كو اثبترني قران كولوي ان موسى قيل له لن تراني alako موسى يرما tumami alay موسى kuma nyogonya موسى ko ala akenyen kiye alako موسى mayte sekane lan tarani ittese kanne oye munye akajiya nyana maya ateseka alay wa anna uriyatallahi a'jam min injali kitabi min as-samai sawul silabun teme ko ala yeli ko o kabbo kateme ala ka kitabu jigi ka kabo sanfede mana ha mugo ka fo ko ala ye kitabu jigi kana alema kat damana kitabu jigi kana di alema ni mogo yo fo bobo galontiga yobe moto galontiga awa bonte mi ko ala yele kaboni we ala ka funyere ala ye o kabbo kateme ko ala kitabu jigin kade o delala taramu anana aya kono ala ko yashaluka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitaban minas samai ala ko cidema kitabe dunke bunyininka
ube nu ñininka ko ala ka kitabu do jigi wuluka ka bo sanfe muhammadu ni kitabe dun ko yi ñininka ni na nin kani toro faqad salu musa akbaru min dhalika faqulu arena allaha jaharata uye musa ñininka fenna min kabbo unana e ñininka min nawo uko musa ma ko ala yera ala ewa yirannan kaye keneka o kabbo kitabu jiginenya awa ni mogo min y'a fo diɲɛ kɔnɔ ko ale ɲɛnama ko ale ye ala ye a kabbo a tigi k'a fɔ ko ala ye kuranɛ jigi ale kan ala yeli kabbo kuranɛ kitabu jigile yi kan dɛ donc ala tɛ ye diɲɛ kɔnɔ koyi faman qala inna ahada min annasi yarahu faqad jama annahu ajama min musa ibn imrana awa bontemiya ko ni mogo ya galon fo ko e ɲanama ye bi ɲana si nogo ye ko ye ala ye bontemiya ko ya yira e kabbo musa ye iyo yira parce que ala ko musa ma ite se ka ne ni e ko e ye ala ye e ya yira e kabbo musa ye wa dawahu ajam min dawa man inda anna allah anjala alayhi kitaba min as-samai e fule ka min fo fana o kabbo ka teme mogo ka kuma ka ni mogo min ko alay kitabu jigale ka kabo sanfe e ka kuma ka juguni a tigi tay donc wala shawul silabun temiya ko ako ahli sunnul jama bennen baka ala te ye jiya kono kiti ka nyana mayala ni te sinogola ate ala te yede ako masailatul qasatu bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaila minyere sunna mo ye nyogo sosala ako ye masaila de ciden kelen de kerekrano mana ciden ta insanna yele ay ala ye uba ma ala ye ciden kele woye nyogo soso ciden yere de kele ala yelila asanna yele o yere kerekrani ciden doronde de hadamaden worete de mo kanim famu de ahli sunna wal jamaa bennen baka mogo wore site jian kono kiti ka nyana mayala ni be ala ye ni sino te ma nyogo soso la de woye nyogo soso masala kerekrele min na ciden kelem pewta wala yala le yawe wura maye o yere al jamhir ako jama chaman be minka kene min sahalendo cide nyere ma alaye aka nyana mayala ka ni sin ko tamaye o de kuma sahale cide nyere ka sanna yele ama alaye de kuma sahale ama alaye abu jariya nyinin ka ako alaye noro de ye na chogo dola ako alaye noro de nebo yo chigodi amba aisha to ko ako ni mogo kima ko ciren tale sana yere la ko ye ala ye ko tigi ngalom fi kiri tige kada alala donc mogo kan nunu famu maro masaila nunu famira abolo wala sinogola cide nyaaye sikatola oye hadisa sahalenye cide nya ala yeli minke wote nyaaye de oye sinogode hada madeun to beseka ala ye wote seka ala yewa sinogola wa sew sira guntemi nunu ko be seka ke me ite seka ye sawra kere la ko iba chokofo lesa kamisili se yo ho semil basiru alla nya sira nya uni nyuma ya uni ndi mona be nyogo nya chokomi o be defa kata uma me minye kinka ala ye ni nye fulai nkanye ewa sinogote foila ahli sunna wal jabbe nembolo teke jian kono mogote ala jian kono wo ahli sunna wal jamaa benem bala mu'minu be ala ye lagara min fana ka famu ahli sunna wal jamaa baka ala ye be lagara de mu'minu ube ala ye qiyama keneka ube ala ye arjanna kuno mu'minu be ala ye qiyama keneka ube ala ye arjanna kuno walladhina ahsanu alhusna wa ziyada ni aya ciden yere ya tafsiri ko ala yeli do lagara dondo la ewa kalo aba atani nani tani durula ciden ye kalo laje ewa ako shebawma ako yala kalo min fulani abe nya bala wa ko ako iska mo be se ka mo ewa afo mo ma ijon fana kan laje ko ay ewa ko lagara ba utigi ala yenin cogodela mo shi tayira mo la lagara ba utigi ala yenin cogola donc mu'minu be ala ye lagara kiyama keneka ube ala yar janna kono al sunu wal jamaa ka akida do yoye a qur'ana ayaw yo sabati hadisa sahalum yo sabati mais minye kafiru yesa sosoli nana ulu fana de la yala kafiru ube ala ye lagara ube ute ala yewa
sheikh bumbaji ñinin karanninna ako kuma sahali ñin miñe kafirute ala ye qiyama kenika innahum an rabbihum yawma yiji la mahjubuna akon ni aya jelende ala ko kafirun yawmal qiyama do tu tike ala ye sheikh abdallah bumbaji ayemi sabatin ni fanala ako do ko kafiru be ala ye do ko ayi kafiru te ala ye mais mu'minu ni munafiqu be ala ye akon nunum bela sheikh abdallah bumbaji yemi sabati ako kafiru yo munafiqun nifaqul akbaru nunun shite ala ye mu'minu de be ala ye ulaika rabbihum yawma yiji lamma hajubuna kunni ayatu muhakkama ayat jelende ni ako kafiru te ala ye qiyamah keneka mais cheikh ibn usaymin ale ba sabati aka kuma dola ko munafiqu be ala ye fana be dilo hadisa dola bumbaji yo hadisa sabati kuma anto yoro la kwa nambe akida kitaw lambo franfancia bumbaji ko hadisa fana afora ale wa qiyamah keneka ko alaba ayire yira mu'minu la munafiqu be mu'minu yebe mais amafo hadisa kono ko munafiqu be ala yede donc wala bumbaji mi sabati qiyamah keneka kafirite alaye munafiqite alaye mais mu'minu de be alaye donc hari munu nya asabati ko kafiru be alaye qiyamah keneka munafiqu be alaye u ko bonya yelite de bonya ni karama yelite koy ko fo ka faraka yeli mindo la jabali yeli de do ka fendo iri la kasagi ko kumantela pour ku dusuka ci ku la jabanay la jabali yeli de do hari munun ko kafiru be alaye qiyamah kene munafiqu baye la jabali yeli de kama nema yeli de tere alaka hakiman dama donc nunu fora ni munye hadisa min fora amboloya parce que do fasa be se ka diloni na ko ewa na nya fosi santemena ko ciden ko lay alaye sino de ni hadisa de ka to nya na utede o ka famu إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى ما كان لي من العلم بالملأ الأعلى إذ يقتسمون دوني تنتني بولو سانفلا كرو تالي مغو تنبي نيغو سوسو منا دوني تنتني بولو in yuha ilayya min ne ya do chogodi ala de wahauci nema kanilla duniya nahi illa in yuha ilayya illa annama ana najirun mubin in yuha ilayya ala ya wahaude cinema illa annama ana najirun mubin ne minye dro ne babali kelade nin ka bagali bangalendo donc o bagali saburare nin kera cidenye alayen ke bagali kelay min ka bagali bangalendo ayo wahu cinema kibariya min kera sanfa yella duniya na sinon tun tado إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين tumami bunkasiri ko sanfela koro talen kelela minna ako ala yere beno bange qur'ana yo bango ye jumay iji qala rabbuka lil malaikati sanfela koro talen mogo tumbe nyogon soso minna iji qala rabbuka lil malaikati tumami ittigi ala ko malikawma inni khaliqu basara nibi hadama den do da min tini mba da ka bobo godela فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته نيني هذا مدين دا كدالا كنye كتم وقت مي كدفا ونفخت فيه من روحي نيني كان نينفيني كاكالا نينفيني كاكالا وقت مي فقعوا له ساجدين ملكهم abeka bi aka sujudu ke aye ni nya hada madain da nya timme ka dafa wakati mi nyen nim finye ka kala abeka bi aka sujudu kai ala yen nimfu
فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملكو بي السجود بي آدم كقصة من فلنيني على يافو سورة البقرة كنو على يافو سورة الأعراف كنو على يافو سورة الهجر كنو على يافو سورة الكهف كنو أيافو يا آدم كقصة من فلنيني ناكرا سنفلالا ملكيان نونم بي السجود parce que malika o fule ala ya folo kam man kutula la ya sunu allah ma amrahum ni ala malika o nyamara ni minye ibode ke donc malika o fule ka sujudu min ka adamay do ko ni nye foli sujudu de drosino bato sujudu te bo don ke ba ko har na ke rabbato sujudu ye ni ala yo nyamara ni minye est ce que malika o ye sujudu min ke ni nye o ye ala de bato kala de kan nyamara kan bato be ya adama de bato yala de kanya mar kan batu luma da mabato o tigi ala de ko kake ni tigi ala ko yikan min ke bo ke a misali ya fule sa hajar al aswad fule namba ambrase amba brase ka hajar al aswad batwa amba ambraja bato de kama parce que ni nye bidiya mo ni qurafatu ye u bena dilo nunu na munum be kaburu barika nyinu ni ri barika nyinu ni ma ba barika nyinu la ya ko ba fo an kana mo barika nyini ulu dum beda hajar la swadu ulu du beta o ambarase ko barika tewa umaru yo jabi nye umaru ya do ala ya annoro bila umaru biskun kono ko aw mo sugu bena jiya kono benin kuma sugu fo tuma umaru tilela utara ya hajar aswad la ambarase أقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك ما قبلتك ما قبلتك قبلك ما قبلتك نينتو ماتشيد نينا يامبراسي نتي يامبراسي عمر بن الخطاب ينفو أقول نبادو إيه كلودي hera ti bolo ni be se ka hera sama kana mo ma itte se ka tora bo mo ka ni netu macide nye na yambarase netu ti ambarase donc ambe hajar asura ambarase ciden ka sunna de batoli kama awun ta ambarase ko ambe ewa kulu imbatode ebe shego min ba ewa mbarika nyini lawo ebe kaburu min mbarika nyini la hadisa juman bi bolo ala hajar asura ciden de yo ambarase yo nya marian ka ambarase eka shegu chide nyambrasha aya nyamranka ambrasha ewa ubeta ulude takube kuna ku derelai ewa do beta delle kan nunu fanai ko ala yere mafo malikau ka sujudu bi adama ewa ko ni efana ma bado bonya ewa ko efana ka ewa yin nyongiro ye ubi ki konsula yo ko bashi bolawa bashi balake malikau ta ala de unya mariya ukake adama me ala mai nya mariya ko ikake damfe ngore haro do dobe nyin kalike ko yusufu ka ewa bana fa ko ana balima ko qur'ana kono kulu masujudu bi yusufu ewa ko munna ko an bafo ewa ma ba ube ni ewa ikam mo ikana bonya ka sujudu bi an ko yusufu ka sariya ulu yan ka sariya ya yusufu sariya temeno nabi nyu sariya temene nan ka qur'ana ye sariya min sabati ambe barake noye men nan ka qur'ana ma sariya min sabata ya tuse a tuse le ndo ante barake noye sujudu te an ka sariya kono ka sujudu bi hadama denye danfe ka sujudu ka ye o tan ka sariya kono de adama tami fulen ni nyala de yem malike un nyamariya ku kake u yake alaka nyamaru kande kama u yake akeruma ala batode ima tumami shetane banala shetane kafiriyara ha ni nyala batode uma adama batode u ya ala de bato ala de ko nunun kake u yake ha إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا إبليس يبافو نيند ما استثناء المنقطع إبليس تنتم ملكي ولا ملكيات إلا إبليس لكن إبليس استكبر إبليس كوني عليها يربونا وكان من الكافرين وكيرا كافرية فنا إبليس يا يربونا kasujudi bi adamai kala kan yamar koy mbato kasujudi bi adamai aya yire bonya o ma kera kafiriye ewa alana aya wore kono illa iblisa kana min al jinni fa fasaga
ani amru rabbi fo ibulisa ale tunye jinna de abora ala ka nyamar kan kono ibulisa ka danyoro de ya a janfa malikaw dara ka bo noro de la ibulisa dara ka bo tasuma de la tasuma ka bara cinyali ni janini de bara ani giririn aka danyoro ya janfa قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس ألك إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مني بالك سجود بفني ne ala ye min dani mbolo fulay min ya adamay ne ala yere min dani mbolo fulay nko yika sujudu biaye munyiba ni ema sujudu bi oye min be bali munyiba ni ma sujudu biaye astakbarta i yere bonyade ki yere korota de wa am kunta min al alina ube depuis folo etembe moko korota lewne la yere korota bagade yere depuis gale ni yere bonya yata sisa de wa ube jogode tunya nyine kakro قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين tumame ala ye bulisa nyinin kanina i yere bonya de wa ube e yere ebe yere korta bawde la qala ana khairu minhu ibulisa ko konne kawsa adama yede ma hashiriya manida ode yato doni kabaw do ba fo ko yere bonya hashiriya ko ala sosorani junubu folo minye sanfelala ode do ala sosorani junubu folo minye duguma koloka ko junubu fula indero yere bonya ni hashiriya abe mogo halaki de pew ki halaki jinya ki halaki lagara ni alama afrake kabo mogo duskun kono abi halaki ube sanfela ka hashiriya na yere bonya fo jumanna ibulisa ka hashiriya na ka yere bonya ibulisa ay adama hashiriya minke ani aya yere bonyali minke adama ka ube dugu kolo fana yere bonya na ka hashiriya fo jumanna habila ni qabilata adama den fula tumamu ye bato fendo ke to kelendo balima ken ka bato femina na min ka bato femma mina yere bonya yata hashiriya yata konneni e ka bato fenke alake tamina ka ne tato mogo ka aunta matonye ka anyira ninde kabato fen nin kabato fen man ko te kembi faga aya faga kera mo perdi lenya aye balima ke aya yere bonya ka hashiriya ka faga donc noni jogo bere ba fula de hashiriya ni yere bonya jogo bulu bere ba fula awa ibulisa ko akonne kausa adamai khalaqitani min nari wa khalaqitahu min tini yenne da kabo tasuma de la ye adama da kabo bogo de la awo ko mogo folo minye qiyasu ken ni qiyasu nciana bolo ko oye ibulisa de awo fo kata jenwuli mogo be qiyasu cialen fo ikramo ye ibulisa de o ale nyana ale ye qiyasu de ke ko tasuma kausa bogo ye ko ola ko ni tasuma kausa bogoy ko ni adama ma sujudi bi ale ko ale manka sujudi bi adama parce que ale kausa ye ale dara ka bo bogo de la tasuma de la adama dara ka bo bogo la adama de kanka sujudi bi ale ko parce que ale kausa ale ye qiyasu min ke qiyasu ci ale folo bogo yere kausa tasuma yere folo ibul say min fo ci tala tasuma ka bara ye janini de ani girine ani cinyali bogo fana sabatilen do rama fantile hera chaman de be bola sanu dingaw bala petrol bala isasu bala sene be ke ala iri be bola hera min be bogola wonyo na te tasuma la aye kuma min fo asabatilente hara ka soro yere aka sabati yere tasuma yere kaw akake akausa bogo yere mi nye e daw ay adama da ni ale ye nyamare ni mi ye kanka bawla manka bawla aka kiyasu mani kiyasu cialendo e pi yere bonya yata donc bogo yere de kausa tasuma ewa ni nya irana
مغمون نوكو لا إله إلا الله مسمي سانكبالون فلادا مسمي دوموكولون فلادا مسمي كالو بو مسمي بدولو بو مسمي أمولي سنوغلا نانا نفجري سالي مسمي نياتو أنيانكا باراو توي أننا لغسر سالي إسا لا لا كروي نيندي نين توغو دي كو توحيد الربوبية إبولي سابين نين دوكوي كافو على دي دالي مسالة دي دام فين بدا إبولي سابو دوكوي afule kafoya ako yenne da kabo tasuma la ya da madda kabo bola ni de tawri est ce que ibu say tawri tige wala la ilaha korto yede la ilaha illa allah korode la mabuda bi haqqi illa allah bato fen shide te min ka bato ye cieni ala kelem to wote la ilaha koryode ba muru tara ode kama ala kelem to ka bato foy kana faraka kele kera dina kono jolibo kera dina kono ani hari sisa ni fanga be silamiya la joli bo be keni fengo fenye o ye tawhid uluhiyya de tawhid uluhiyya ala kem to ka boto foy kana faraka donc la ila koro yode a koro to de wala de sankaba da ala de dugma ko ay ibuli sa be nendo ibuli sa fule ka foya قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين تمامي إبلو سيني كما وكيك على جابي قال لك فأخرج منها أكو بوسام فلينا فإنك رجيم أي فركرو فندي يكرو لندو كبين على كنيم على فهمي بو سامفلينا على كو يبولي سكجيغا كبوي atumbe anko malika tunte de jina de tundo atumbe samfira la kabatoke ka fara malika udeka tumami ayen nin ko inke ala ya jiki akwa ka bo samfila ina afara kerule wa inna alayka lanati ila yawmiddin awan kadanga bi ka fana de fo kata saralido fo saka kunu do fo kiyama bulisa danga bi ka ima bonendo igenendo kabonne ala kamema fokata lagara قال رب فانذرني إلى يوم يبعثون قال ربي تمامي بوليس يادو صالح لكرا اتاچي انا فوكتا لغرا كي توغو سوتالا قال ربي انظرني الى يوم يبعثون او اكونتي على ما كونوني كنيه فودومي be mo ko ni kanin fara ikin to jiya kono foddomi ni be saka kunuke ikanin fara قال فإنك من المنذرين قال ألاكو إنك من المنذرين أو أكو الشيطان إبه ما كنو لمغولا ما ننيم ما كنو نكيه فو لاغرا فو قياما فو جيا ولي وقت سرونيا لي إتسا نيم ما كنو نمي يا نيني نياكيه إلى يوم الوقت المعلوم مي قياما من فوسا كونو دوتede parce que ibuli sa yalla nyina le kana sade akato nyana mayala kununi kake kale soro nyana mayala sayata le soro ala ko makununi be kiye me eye chaka kununi do min fo otede ila yawmil waqtil ma'lum e kununi be kiye de kata donde wakati ma dommin ka wakati donande mana jiya wululi surunyali ni sirafilu ye buru finyeli folo minke be jabe tige bebesa shetane besa saya bato wakati ni finye ewa buru finyeli fulana kera ni bebe kunu abe saya nene ale ya la nyini saya irede kana le soro kato kudai fola gara ala ko ay makononi be kiye kata dondore na dommin ka wakati donendo minye jinya wulili yo wakati ni srafilu ye buru funye ni ma fembe na bebesa ibesa de wala ibesa ima kononi ndo kata o wakati de قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال الشيطان كو فبعزتك ako ala nkalnani ikam masayaye la ughiyannahum ajma'in ewa adama den ba be fili ni ne halakirani ni adama de sababu yewa ka ne bo sanfe
ne kera kafire na sababu ye ne genna kabo ala ka nemala ne adama sababu ye ne fana be adama dembe fili nkal na niye be adama dembe fili إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين لكن عبادك منهم المخلصين ما إيكا جون كلاسيلين انت شاولو لا إيكا جون كلاسيلين كوني انت شاكا أولو في لده شيطان اتسي على كجون كلاسيلين ودياتو أنا آية ورولا فبإجتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين ألا قوي ورل أريتك هذا الذي كرمت علي آية وركونو ألا قوي إبليس ما أكون كباريا إبليس أكو ألما أكون كباريا ني آدم من فلن ني أوا نا يا كورتا نكا لين أقرتني إلى يوم القيامة ni ma kononi kenne kata qiyama domma la ahatani kanna juriyatahu illa khalila mba adembe fili foni mo fitinu wa haulai hum almustasinuna fil ayati al-ukhra nin jom fitinu de ulude fule ka bo adama don tola ayawrula ni alako inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila alako ibuli sama akonne alaka jonyumaw sirati bolo kata uluma de sirati bolo kata ne alaka jonyumaw made wa kafa bi rabbika wakila wasa ni tigi alay ikika ko sembe alala donc ni buli saye mo fili chogo alaka jon kala silaw alaka jonyumaw sirati buli sa bolo kata uluma قال فالحق والحق أقول قال لكو فالحق أقول على يتنياد ولحق أقول بيتنياد في فنا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إبليسا والله ne ala be jahannaba fa ela ani mogo tugura eko adama dawna mbaw beke ka jahannaba fauna uye ala fana yenin fo iblisay qara jalika jama'atu minhum mujahidu birafi minye mujahidu uluye ayan kala birafi li haqq ko ke arafu li haqq al awwal haqqu li awwalu uyoke rafuye وفسره مجاهد بأن معناه آن لحق ولحق أقول بنكسير قراو يمين فو آية نباك كوري فو آية جمع ني بوليساكو ني ألاكو قال فلحق عرفو دتوا مجاهد يا كلا ننتقل عرفو لا ني يا كعرفو يا كورو يموني فلحق ني على يتشنيا ولحق أقول mbecinya defo donc ara fu foloy o beke ala de ana li haqq ni ala ye cinya de wali haqqa aqulu iblis mbecinya de fi fana o fi riwayati anhu ali haqq minni wa aqulu li haqqa tawsiri wore bala bora mujahidu bolon ko ewa qala fali haqq minni mana cinya be bonne ala de fe wali haqqa aqulu mbecinya de fiye fana aye tawsir fulay famu tawsir fulo ne ala de cinya yi bulisa mbecinya de fiye fana tawsir fulana cinya be bonne ala de fe yi bulisa mbecinya de fiye fana la mulanna jahannama minka wa mimman tabaka minhum ajma'in wallahi ni ne ala be jahannaba fa ibulisa ani mogo tuguru ko adama donna mbabbe fara nyogon kaka jahannaba fana wuye ni mogo tuguru ko قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين alako masamin kurutana ko muhammad afo mushrikuye
ni munu fule qur'ana kono te tawsir kala no ba fo ko muhammadu ndel la ka tembu ko nin fanala nkon nin te ko mi ko ciden do yali aya min be qur'ana kono ko akana muhammadu wele ciden wele ko ma be nyogo wele to me ka wele no togoye woyede ni ciden be nyana mayala ni eba wele ka fo muhammadu ala yode balwa ya kono men ni be kibari yali de fo qala muhammadu nunu na nyogo na o sabatira sheba bolo muhammadu kote o sabatira o nyogo na sabatira sheba bolo ni be kibari ya de ke muhammadu kote ani ciden nyire bi koro abe nyana mayala ni ba wele ka wele na to muhammadu ko kele untere ala ye min be aya kono ciden nyire nyana maya ni ba wele ka fo muhammadu ala yode bali min ni be kibariyali do de fo muhammadu ko to luna nyugna basitala o de ya to abu ye tawsirila tawsiri kala ba fo yaqulu allah ta'ala qul ya muhammadu ateko mi ko do ya mado de ciden do ya ube we alaka aya soso aya nana de ni ba yere de wala be nyana maya la ikana wala na toy min munum be tawsiru ni hadisawla ulut ya to fo uba fe ka kibariya de do fiye karasa kote donc ko nonun te ko kelenya قل يا محمد لهؤلاء المشركين ألاكم محمد رفوني مشركوية ما أشهلكم على حاجة البلاغ وحاجة النصح أجرا توتونيه من أرض الحياة الدنيا أفهم مشركوية نبي تشيدنا من لا سلمة أوما ما سرنا وفدا بكونن جامين كاكاوية من نفلو يناوفي جيان نفا أني جيان نفلو مو يناوفي كاكو دين ماذا نبي نتاكي على دي كما وداتو قل ما أشالكم عليه من أجري أفوي محمد نبي تشيدنا من لا سلمة أوما نبي أكي كونن جامين كاوية ما سرنا وفدا ما سرنا أوفي وما أنا من المتكلفين أيوة نتيني ربلا فانا كفين فاوية أيوة ألاما من فوية ده تكلفو يموني كيري كربا كما دوفو كما مما فوية أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه شيدنا من ديران من تالا يني كفين فراكا ده نتفهم فراكا نتفهم بالا بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه شيدنا من ديري ما مبا دي أو ما أوچو دلا نتفهم فراكا نتفهم بالا ciden nin defo mutakallifin wa ma ana min al mutakallifina ciden min diramma a diri ma cogo mi kabo ala fe ba la saw mo cogo de lan te fem farakan te fem bola ba fa cogo de la wa inna ma abtaghi bi jalika wajha allah ajja wa jalla wa dara li akhirata aw bennin ciden la silimin fanala be ala jati de nyini naye fana be ala nyeda de nyini naye ha anil laghra masara nyina fede mba nyaake alla de kama be alla de nyini na be lagara de nyini na anni masruq kadi samina masruq la be bukhari muslim kono ako qala atayna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ko abdullah ibn mas'ud nana uluma laka je kabam qala ya ayyuhan nas man alima shay'a falyaqul bihi abdullah ibn mas'ud ko hadama don mo min niye min do ofo ومن لم يعلم فليقول الله أعلم مغو يتمين دون أفو الله أعلم يبين من دون نين كرالا أفو يتمين دون كو الله أعلم فإن من العلم عبد الله بن مسعود كو بدوني لا دوني دو أن يقول رجل لما لا يعلم الله أعلم مغو يتمين دون يكافو الله أعلم كو يردوني دي ويردوني دي ite min do ikafo Allahu alamu ako de o yedoni de fa inna Allah jawajala qala nabiyukum pasga ala masamin kaba korta ako akan nabi nyumama qul ma ashalukum alayhi min ajri wa ma ana min al mutakallifin ala inni fa kan nabi nyuma de masaranyina aw fe cidenya la selila ewa ntinyere bila fenna min doni timbolo min ma funyo ko fonto fanake min fore mbedda odela don ke baka ke ode ewa don ke banyuma be bo chogodela utem min do droba fo la adri ubi Allahu alam imamuna maliki adallaka sabati ko doye nyinin kali binani
kan nyameta ka kayre na kan penta fo jamana jaka bu yoro jaka na maliki segere madina ayana na segere madina masaila binani ay maliki nyinin kala irwaw dola maliki yen woro ayo de jabi irwaw dola yen nani de jabi akwa to ladri ay woro nyogona jabi binani na atwa kontado min nana ko maliki ne ka bo fonni yoro jayina kana efe madina to bolonde chogomi kana nyinin ka masaila binani esera ka woro doronde jabi atobe ko itado ako yele kabako ako yele ka yere nan ka fenka ikata yala dunala ni tara yoro yoro ka fonye maliki nyinin ka ko atado uli katafo donc hada madente min do kolla atri ube kafo Allahu alam mo shikana du ire foroche ki yere ke penye nin dina kuna la mi ke minye de awa ni koy ba ka ate kuyla ibe lebote mew ja ko yere ke penye ala mi ke minye huwa al muqaddim wal muakhir ala debe mo golla tanye ala debe to kofe mais ni e yere de ko nyere ka pankatanye ibe be mun kalama ibe be kofe ala debe mo bila katanye ala debe mo to kofe mo shikani yere foroche ke yere bi yere taki yere ke fenye te minye I kana kuma do yere da kuma min do ni tibolo ibe min do afo ite min do ko Allahu alam إن هو إلا ذكر للعالمين توكل الشاكلين ولا تعلمن نبعه بعد حين إن هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن أو نين كتابون نين قرآن نين حكي جيد دامفن بيه bunkasiri ko juma yani alquran zikrun ko qur'ana ya hakli jigide li jami'il mukallafina mogo ni ala ya bilaka bato bilala mogo ka qur'ana ya hakli jigide abema min al ins wal jinn jinnani hadama dembe wa hajil ayatu ka qawlihi ta'ala li unzirakum bihi man balagha ni aya be komi qur'ana aya wore ni ala ciden ko ala yin nin qur'ana wa haukana nema purun kaw baga ni qur'ana ni qur'ana shera mo ma qur'ana be ma wajuli ni hakli jigide wori ato suratu huda kuna lako o man yakfuru bihi min al ahjabi fan naru maw'iduhum awa ko jama be jiyan kono jama be jiyan kono ni jama ye qur'ana ni kafirana ye min bilala o jama nye tasuma de do jama no kafiranu qur'ana ye min bilalunye jannaba tasuma de do wala ta'lamunna nabahu ay qabarahu wa sidqahu ala ko kafiruma qur'ana be kibariya munu fawye ani qur'ana cinya tigiya abeno do bada hin wakati kofe ay an qaribi qur'ana cinya tigiya ni qur'ana be min fo kibariya munu fo ko cinya do atemme abeno do qala qatadatu bada al maut qatadatu ko o yejumanye akasa ya kofe وقال إكرمة يعني يوم القيامة إكرمة كو قيامة دو ولا منافاة بين خولين بنكسير كو كما فلين تنيوغن ولده فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة ni mogo min sara idon na qiyama ka kirula ni mogo min sara idon na qiyama ka kirula donc wala ko kafiruma nin qur'ana be kibariya munun fawuye ana cinya tigiya soni abena do mana ni min sara dro ibena do qur'ana tumbe min fo ko cinya do ibeno do ni min sara wa qala qataratu fi qawlihi ta'ala wala ta'lamunna nabahu ba'da hin qala li hasan ya ibnu adama al hasan ko adama de inda al maut yatika li khabar wal yaqin yatika li khabar al yaqin ako hadama de saya waqati kibariyat dankan ya lembe nayma me waqati récupérer cogo de ta'ala balmon ala kallabanye ala kanyanamaya qur'ana ani sunna ala famu salaf salih ala kanyanamaya ka kan fatwa ka an kuna ka yawmal qiyamah do subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tafsir suratu sad ambina wulni aya bi woro anduru
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisu ye hijriya bakele kemenani ani binani ani nani shahru rajaba minye hijriya sankalo wolon fulanna bisunyo mugani kelenay miladi nasaraw ka jate bafula ani mugani saba sankalo fulanna bisunyo tani fulanay ambe bako jikoroni golofula masjidi salam ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul innama ana munziru wama min ilahi illa allahul wahidul qahhar يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله ألا